Lumbajong constituency arlo nihang rong ke thei Puthot Lumbajong BJP mass joining amai kedeng. APHLC Congress Pharuke thomreng ko rapho hemtun BJP along chiprok dun tanglo. Article 244A Bill Parliament along introduce dun applipusi EM pangdakpon. Lumbajong constituency along ta batai sirkep BJP mass joining amai deng aplo. Lason si pinile thotsitame Diphu Manja toward 5 miles nihang rong ke thei Puthot Lumbajong ta BJP mass joining amai kedeng thu. Bangso mayalong Congress APHLC pangrum pet Pharuke thomreng ko rapho hemtunatum methang song penche usi BJP along chipok dun tanglo. Bangso mayalong waraki sunguputhak pinpuralo along kechok tuna tengpen isi penesi saido anta pachun etpupasi EM chakteka. Bangso mayalong purthimi akemang amen pen akejoy pen Pharui sira trokner ke betrok abangphu atum longlipata ronpon. Arjuding Kluipen Radakar Inme Article 244A Sitami MP Marsing Tiso Kabor Idun Pen Parliament along Parohini Renkoda Po serial number along Article 244A introduced dun etlo Lasi Radatum Akemang BJP atum Deng Bom Luputa Tan Bangso me along EM Tuliram Ronghang Aluhisa Po Aman Pen Chitong dun si Kaduk Kawe Bang Pharuke Thomreng Koda Po Congress APHLC Hemtunatum Apan Deng Pondo. Private bill hedi morsing diso mandat pen alang ni jua mata oda ninje dun lo alaga ninje dun ta latum ke alang tum kadang ninje dun long le pomat natok ge kartang mat lagi hempe ka joine pen si penan nilijir po ar bilu ka charle songolo so tiri lemra pe 687 malom ye konong pi direnong pi atun kar bilu ka charle song apan ke damnang Rahul Sinarason la sopil thipen ke tamnang pangrum pet pen la sopil thipen kachi onang ye nok be po nok be piatu pangrum pet pen da kar biang lo aphai te bang Pharuke thom la suse kola tum pani bislak ko botang kan la si la so joine bang si parliament long lam ninge dum chi la nisil ni si pu ninge dum rek nang ji pulo ninge dum na teng pen ke EPSL situm ja ta ke drama Parliament long pen assembly la pen session long ada ke drama ek lema dim la si pini da men tum ke je private bill ne tum ke da ke ne tum ke introduce law la da private bill introduce a bill pot ona ke bana pe lang ko na tum lang no kadang la budi la ke University of Business Friday December 05 2023 kalang therong bola ini lo ini soba le cek mereka dia jo 252 almost so to move for Assam need to introduce a bill to provide reorganization for the formation within the state of Karbi, Dimasot, Assam, of an autonomous state. Bill to yes, Karbi, Dimasot, and for the matters connected. They are Cholobo. Kacubai kali lu boleh lagi. Dah si tok ang lo kaya jalan. Jalan tu kan drama pulang main jalan. Nanti tu mula larat kita kajian lorot kel kel. Uji. Bijar tat drama ekle mati. Tu mula halat tu sih ekle mula. Bijar kel lagi. PIL kes tu dobbo mungkin jata eviction nelo. Lada buji je kaya jalan. Ande sir, nangli amno ke dudu koloni pokoknya tu. Kalau ke prabjin po. Pena penili to yelo dak. Mama ke dola illegal encroachment tu ban ke tharle lap. Enggak halah karbi tu ke doan ke dolang ko. Karbi tu.